चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। एबे बाजी सकाल 6टा मुझे गाधे पाधे सारी नित्यकर्म सारी आसी सारे। ए चलते स्टार्ट करवा ब्लॉग रोषे करवा आज दिन सारा कौन कली कौन ना मुझे सहित सेयार करी। भल लगे मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सेयार भी करदे। एबे चलतु जीवा। देह भल ना ज्वर होती तेणुक आज उठिनी शोचे पर्यंत मो कम सारा उठेबी देखिया मेडिसिन फेडिसिन कौन खावाई दबा। ए चलते जीवा रोषे घर को रोषे करने। नॉनभेज हेनी तेणु साधा हम डालमा हम आलू बैगन टमाटो भर्ता हम शाग खरड़ा हम। चलते करवा।
ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ 4ଟା ବେଳେ ମିଶିବି। ଏବେ 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଦେଖି ଆସିବା ଆମ ଗାଁ ପରିବେଶ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଇଗ୍ନୋର ଦିସ୍। କେବେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ଘରଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସୋ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆମ ଗାଁ ପରିବେଶ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଉପରବେଳା କାମ ସରିଗଲା। ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଫାଣି ଭରା ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 15 ବାଜିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ଯିବି। ଏଇଠି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲି। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ।